Elsa Safira kembali dari Pondok Pesantren Abu Musa Al-Asy'ari. Oke. Elsa udah berapa kali ikut lomba tahfiz di radio? 3. Sudah 3 kali. Udah pengalaman nih Pak Ustadz. 3 kali loh Pak Ustadz ya. Oke, sekarang kelas berapa kamu? 3 SMP. Kelas 3 SMP. Oke, terakhir kesempatan di kategori SMP ya. Oke. Udah pengalaman nih ya, tinggal perhatikan Pak Ustadz baik-baik. Silakan Pak Ustadz. Baik, anak kami Elsa Safira dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, baik. Soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاء موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Alhamdulillah. Soal kedua. Ayyaman معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
yuridullahu wa man kana ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ya, soal ketiga terakhir. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Ya, sadaqallahul adzim, tuntas. Nah, gimana Pak Ustadz Rafi'i Ya, komentarnya? alhamdulillah ya, baik hafalannya. Cuman yang namanya hafalan penyakitnya lupa kan. Itu ya. Tadi memang kalau terhati mulai dari faman syahida minkum syarafan masum bermasalah tadi, terus wa mangkana famangkana kan, berulang tubel berapa kali kan. Itu memang harus hati-hati kita di situ. Karena di ayat lainnya ada sana famangkana minkum maridan di awalnya kan. Tapi ke depan enggak ada lagi model seperti itu. Minkumnya enggak ada lagi, tinggal wa mangkana maridan, minkumnya enggak ada lagi kan. Itu satu. Kemudian syahrul ramadhan allazi, kasih mat apanya, mat jaisnya ya, diberi hak-haknya di situ. Kemudian ini suaranya memang ada ngebas ya, ngebas tipe perempuannya. Tapi walaupun ngebas sekali-kali ada juga hentakan-hentakannya, pukulan-pukulannya kan. Tarik dia, sesekali tarik, enggak seluruhnya. Jadi yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Enak dia kan. Naik dia, turun lagi supaya pendengar pun wah merinding, enak ya. Baik, makasih. Oke, dari Ustadz Joni Maha gimana? Ya baik, alhamdulillah tuntas ya. Walaupun tadi ada beberapa kali bel. Elsa perlu memperbaiki, salah satunya adalah rotipis. Ini belum dapat sama sekali ya. Masih tebal. Misalnya faman kana minkum maridun, tadi dibaca tebal, maridun. Wa man kana maridun, ada terdengar tebal ya. Nanti kalau ro tipis, ro baris bawah ya, baca tipis ya. Kemudian di bawah masalah waqaf, wal fitnatu akbaru minal qatli, itu qatli ada lamnya ya. Jadi harus ada ikut lamnya, qatl gitu. Tadi
Tadi kurang terdengar lamnya itu minal qad, gitu saja ya. Nanti ke depan itu diperbaiki lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih Dewan Juri, terima kasih untuk Elsa Safira, utusan dari Pondok Pesantren Abu Musa Al Asy'ari.